U obnovljenoj crkvi Svetog Nikole, koja je do temelja zajedno sa parohijskim domom spaljena u pogromu 17. marta 2004. godine, liturgiju su služili prištinski sveštenici. Želim da se zahvalim Srbima Prištevcima koji su nekoliko godina posle obnovljenja ovog hrama čuvali ovaj hram i predali ga 2010. nama sveštenicima da se mi staramo o njegovom blagolepju. Želim da se zahvalim na njihovoj upornosti, što su se molili Bogu i što su željeli da ovaj hram ponovo liturgijski oživi. U nešto manjem broju nego ranijih godina hram Svetog Nikole okupio je na praznik ovog svetitelja svečare i vernike iz ovog grada i okolnih srpskih sela. Nije bitan broj, bitan je znak, bitno je da smo tu, bitno je da ćemo ostati ovde. Ovo je izuzetno lep i veličanstven čin okupljanja našeg naroda, ali i velika tuga na sećanje kako je bilo pre 99. godine na današnji dan, kada u prostorima ove crkve nije moglo da stane svo građanstvo koje je se okupljalo i dolazilo. Ovo je jedno ostrvo slobode na koje mi dolazimo za Svetog Nikolu kad god možemo. I kada dođemo na to ostrvo, shvatimo šta se dešavalo, kako je sve zlo protutnjalo preko ovog hrama i preko ovih ljudi. Crkvu Svetog Nikole sagradili su pravoslavni Srbi iz Prištine 1833. godine na temeljima srednjovekovnog srpskog pravoslavnog manastira. Hram je posvećen spomenu na prenos moštiju Svetog Nikole koji se obeležava 22. maja.